أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wakomori watukufu waheshimiwa wa masuamane mumnikono zintusa za Kiislamu zanyo maislamu tipia wajoka uja wandunge ishima njabu ndoni mnikaoni ni wana wakomori haina vanu valo mwana mkomori utukufu ndoni mnikao nizimbu ujorifungulia joka na heri sichoritimisi misume masonti pia si wana wakomori harume masiwa yatu yomane haina vanu valo mwana islamu mnezi mkuna mnike utukufu na ujamalifu imaja ya leo amjuja vanu kujurunga mjondongoze wanama wanduashe hamadami wa maore tosana salamu doni mikauni wanduashe wa maore na si wanduashe wa he yenyunya yonti pia ngamuniko nizintosa za Kiislamu imaja ya leo tikauja ndongoze wanama wanduashe watukufu kungamu mniko nizintosa za Kiislamu yani wanduashe wa maore ndaiyo ezi haki za hanyo Mwenyezi Mungu ya kubalianizo ya mnikeni Mwenyezi Mungu watu ya kubali ya rinike izoranzao siwangazicha imaja leo tika ujandongoze wanama wanduashe amadami wa maore ukunga mumnikoni zintusa za Kiislamu haukanyi wanduashe masuja ni wanduashe mjua ushumanzao wakati kao rijohanza ishwabaha hahemdu mshimaure yalonisho rikenisho siwanduashe wangazija sha Mwenyezi Mungu jori ni kasho hizi baraka za Mungu ni mitume ni mashani malaika yema jana kujana wanuende majana kaurongoa ni rongoze wanduashe amandami wa maore ngamjojua ujahi ezi haki za hanyo pasuke ni vanu walo haki izo kazita wa wanduashe mafananami wa maore sha kufuru na ulapizana zokazi rengeza shasela kontreri zomenya wanama wanduashe amandami wa maore nga mtukuzoni pasuke mana njoja vanu ni mtukuze ni wanduashe wa maore hindi yema elui ya maore nga mwatukuzo parce que ema eli wa maore ema politicier wa maore wonika mdumshe maore valeur wonika mdumshe maore utukufu parce que ema elu wa maore ngwajua kamdumshe de mradanzi mdumshe de uono tungu wa mana shatika ujani rejevano watukufu wa maore ni mdongoze ni babika haina zibirao amaishi swasha maore afikiria mtsanga nyani wandwa zade mafananami na ni maelu ya maore mfananami hauka gamanzo ndongwe na bendi wazade wa maore ama de namna na javanu ni kauneze tosa za Kiislamu za hanyo Mwenyezi Mungu amnikeni biswara Mwenyezi Mungu yampeni ishomanzao parce que derrière mané haja maore ça fait 3 jours 4 jours haja hambaizo ya kahanza habea embaucho leo haja abehe droit de sol ita marbati ita problemu zinji wakati kao bwa maore pardon wakati Sarkozy yakauja yamnike ni departement fikira ma kamja kama ifikiri ndondo departement Sarkozy yaja kamnikani parce que kaulazimu wakati Sarkozy yaja yamnikani departement kaubidi mfikiri ndondo ani wakeze sharia za kibinadamu ni sharia za kiwonesa ka ishiswa shamaore shinu mrenge kamtuta mkena sina nisi wa komori
yo haki hanyu aina mdunge ne shwa yayo banu yanzoende shamfikirama wakati makaurenga ya departement kamja kama hadisi ndo parce que kamja kama hadisi nkama ila balo yarema mwa yankulia ya jomo noni hanyu bari cheka ulazimu kele wenu maka ani ça veut dire msinyeze sharia pia za binadamu za kisharia ze droits za ka Guadeloupe, Martinique, en Asie, les entités Faransa za rengwani Faransa ani mkeneze droits za hanyu shaka mjashinda bembea ubanu yabo au mtujwa kamime de ujelezo nai hauka ikamrende banu ngusinyo papie nganzo hava mrusinyi ondo wasinyeze kontra wahaliska ngori sinye papie inu shanga ranzo droit kala surtout wanu wa Faransa parce que Faransa wanu il fait n'importe quoi et en plus wa Faransa wanza haina balongo fanyao wakestishaja wakesinya turka ukubali usinye izano ngozidungu wakati ninyi wa maore makausinya mdenge departement ya Sarkozy kamjafikiro mwiso wano parce que ngebidio mjue bwazadi wa watu wa maore na majina vahainu mwana wa 5 mwana wa 10 na 13 na 14 ya perde mzaza ya perde mbaba ya bomkentikanya nyinyi de bwa maore de mjua suime ze bonkase parce que ngama nzoni mwandeza nikana angalia mwana ulelwani mbaba na mzaze deja wakati mapara kwa tushinda wa assume kujua mwana wa 10 na mwana wa 5 na mwana wa 13 yatona mzaze yatona mbaba abo msoende gujundo delenka yabweze bonkase nyinyi bwa maore de mjua de rengeze bonkase parce que kamja kama fikirizo kabla osinyaye morenge departement parce que ngafikira mahunu ngasi hunu unukabati ngabo deleka wafu Faransa vano rana mayot shahunu yenti yonku andu kwa tu hisi wa delenka ama da yoma de kodi ngaronao e massacre ngaronao violence lo maore shamfikirika kabla wakati makaudore ngo andu mwabaiza kabla mfikirika ebalona wanu ekari wahansi ribazo adza hao yabo siside joka ujara asumeze bunkase nyinya babu wa maore mja mwasumeze bunkase parce que comme no shida mzio delenka impossible comme no shida mzio delenka how kama na yaju ato na mbaba ato na mzaze e conséquence ndi problème okanga monao ngabo wazaya walo le deux parents ngwa yabo ngwa no kwa tushina waranjwa na hao kujomba mwana ya zalo ya tuo na mbaba ya tuo na mzaze ya haina problemu pia kamjonsa mibu wa maore shanyinyi de mwa jana ze problemu zinu ijatene Faransa woi hanjui parce que ngabo andwa jomba Faransa hanjui mi pour moi eti hanjui so ni wame mi pour moi eti hanjui parce que ngamuyeshu grâce ya hai na Mungu et après sisi wakomori wakati sisi dakaurengaye independant rabagara utauri kai siche kartutari kena sine Faransa afikiroka wirenge nai parce que ngamonao izori ona waba hauka rabagara jo independance rike ma independant ani ça veut dire rike hasi chersi tarumone Faransa nungo mono kartujo wiyeshi kwa tine Faransa mimi tirejeba nunjenu uzise wakomori wakati wakamba kwa tuta wakena uno Faransa parce que il a mal réagi kwa réagi sendo parce que wanda kwa tuta wakena uno Faransa no ija ya ambassade ngasi ambassade ya Faransa komori na bona kafutar kana sine Faransa ezenongoza haina jaula ya jamenti nge dicté wao ne Faransa iyo de banu rajabanu rajuru uzise comment ça se fait le wenu mkomori mbenge independant maba mtamke ma independant kamtuta nkena nye Faransa na siri rejei na sine Faransa hayiri jeli mkamri yansiza in Faransa rikara sinae wano rana bo majama mbaka mtuta nkena nyae nani Faransa de umtabuoni do mpenu bandomli mnoso majani zenongo pia de Faransa yabo sisi ngasaruma maisha ma dhulifu parce que ngarifawo hunu ngaridhulumia hunu wana tungwa fao darina ututa waje unu Faransa ani yabo rijaja raja au kale unura beka tuta rikena sine Faransa no Faransa hari domine wano hani abo hayiri nyinyi obwa maore mamrenga ukanyinyi nganya mhundao no si pa vrai quartier amasa quartier ona sina nyibo wa maore shamimi babi njogo ngamu mtukuzoni bwa maore parce que surtout
Je vous aime bien le élu de Mayotte. Parce que, on est ça, et les dandis, là, m'dumche maore. Parce que maore, m'dumche maore, wonde usede, eze douleurs, za shimaore. Sisi wangazi jami sodore jevanu, so wangazi jai zokariji. Ulapizana, mwanyui, uzina, ukumi, na mwone wangazi jama maore na mnawali wabaha. Ngamona ongwasedeo, ili ende shiswa shao, shibasawe shikendo. Sisa za hatu, rimamwe za rezo sosio, rijideye, rijitomwe manani, izonde za hatu, wanubalo ukumbi, rende, razine, c'est tout. Ça, c'est pas une vie de femme comorienne. Mono Josepaka Congrès Mayotte. Tu as vu, c'est une femme qui prend le micro, qui parle, qui montre les douleurs de femmes de Maoraises. Il a dit, la Johanza, si son doigt wangazi jarikena mnala, mais malheureusement, zankilizatu ziritawa. Au kasi si wandwa wangazija, son doigt wangazi, da sirenga watarengwa romatu, da sirona romatu, wala pizi wao, watomoloma nani na sirto ngwaba na mwende marenge mapesa mbera ine mpero maibu. Au kama mdumshe mkomori uweka jimahaba. Mdumshe mkomori yeka jinyanzo. Mdumshe mkomori ajalai mapesa. Wano, au kama mananjwa baindi. Maministiri menji walovanu, waensho naona mweda ula inu, walapizi wao. Majurektori menji, walapizi wao. Na palo androsha wao, waishia uze kufuru. Wandro wame wadezi wao. Mais il s'en fout, parce que c'est ça qui veut. Wandro mapesa bai. La fule wanu, yonde discours na kandanjenjene lezevanu, ka wamaore, na mziye insultation, ngamde yao haku, ngamla pizao, daye pare yo droit hanyu. Shaila ukanti, mbofanya droit de réponse, mo la pizana, mo dia wandro na fema ore, wandro na febarini. Ça se fait pas. Parce que valou, ani duambi ujona bia yongetongo tourner sur les personnes qui parlent, qui m'insultent. Alors, njohanza bo maore, parce que franchement, ngamonesa o solidaire wahanyu, wandro shwa maore, na mimi ngamshukurio, ema lui ya maore, parce que ngwaonesa ngwanika mdumshe maore valeur sisi ema eli watu wo detestime mdumshe mkomori wo monati hindu haka mdumshe mkomori soma ndo mwende aja wo minimize wa mdeteste wa mlaani wa mono hindu mdumshe mkomori kaja paro renga ma micro ma publiki ya unese zetu otungu wa mdumshe shalewo Garombo mkukale onu, et ma élu wa Komori, ils ont commencé de comprendre. Parce que, andani kwa jaka unamdumshe imairongo wangono. Lewo mjanga monao mdumshengu rongo, mdumshengu subuti, ahezeleji arongowa. Wono, parce que, yemanazinu indi, karijazo ya, udohima rorongowa. Lewo mdumshengu Komori, a réveillé ngurongo, ngone seze douleurs zae, mono bwa Komori. Mon congrès à Kajuzi Maoré, c'est une femme qui parle devant le politicien Maoré. Il y aura Johanza. Hakam Dumshem Komori, Yekaji Mahaba. Ma franchement, je le dis la vérité. Dumshem pardon, Dumshem Komori, Wekaji Mahaba, Dumshem Komori. Ngujuka angaleza, angalam tu angalambabi, ezamda isiaka imidi. Tout et famille waka ujue no zamparse mdumsha sakamidi isave akaujue e bonkase ndia hunde sakamidi wano no asede shaka jao na kabisa kami utende beze nongo za rihunda mbeni keja lazimu risede rinjia ruma marshe rinjia ruma jaula ngerje rinjia ruma marshe shaya mdumsha sakamidi tola edate mdumar ma problemu hamtiaruma sangario na balunga rambula nao on est tous comprendre ngarjuao ya mdumshe mkomori parce que mdumshe mkomori weka Johanza mapesa ani njoamba ya mdumshe mkomori ya réveiller ya buematsu ya ngale dunia enamna yoshio ija emaja ya Abdallah Abdou Hassani tishamrana ndishia nguna biokanaji Ntabano mi Abdallah Abdou Hassani ntina ujabanu ni manque respect, jo manque au respect parce que ina mtu ngene opinion yae, ni mtu ngene vision yae, tukuze mwanamshe mtujini yakau interview ani MTC Ambeni. Timono hafanya interview ya sheni Ambeni ngamutukuzo bawe mtu mshamande amisha ngebiju yelewa parce que bano karimi bano
kartuenga mndu ngarenga utwabia kiki c'est un homme comorien kiki c'est un politicien kiki ngene opinion cha trikanja rejevano anu kiki we kartum rema no kiki garema uzitwabia ya kozifanywa katakane na afumani manamshe amhutukuza da mndu mshebani hangu shatikanzani urongoze ka ukaya ukaudeya ani ukaude wandu waka republiki wandu waka waima ufanywe manifu ukawa deteste voilo kiki hakanena azali. Après il y a des choses que je peux pas comprendre parce qu'on fikiri ya maze voti za 2019 kabati mwanja mwetu oneze voti za 2019 shangabo banu bumana msheni utukuza wabiriwa jiswa kafanya interview na one mwana mama mbeni au kama mbeze voti za 2019 kujazio na kuna uja uzitoa ushuhudia afikira wakati yeze voti za 2019 za kaurea kuja komba na mdazao shauka uzalo lafu lewo ujangwa ambukana anzali yemwe no kena ukiri walu ngojujo ukaona one lidori waho yafanye nai wambe kafanya nai kafanyando wambe kafanya nai juzi eze voti za 2019 kiki hakanena anzali haono kumbi wakabala inamna wakaufanywa hasede alafu mwanamshe ndani hangu minti na ujabanu Nabi Abdel Abdou Hassani et ça là je rentre pas dedans c'est un homme de combat haina mndunge ne manieriae minti na ujabanu ni krite mndu Nabi Abdel Abadjao babenjon msweta Abdala il faut qu'il y ake solide wono yondi njum swete wono yake hojari parce que mjokana wanajamu wenji wa mvumbu wa obanu minti na ujabanu ni mvumbu wenti na ujabanu ni mkontre makalimarongo wao parce que moi je vois pas njaona njaishia tina ujamba Abdala kanena zali au kaja kanena zali et tout ça c'est Dieu qui voit ou c'est lui qui voit yende uono shaminti na ujabanu ni make Mwenyezi Mungu na mnike suya ya doshinda yehima yehambe bwana joro ambao shemba njo rongwa banu mwanamshi akaurongwa amba eze voti za 2019 kajazione namna zabira si kabati mwanjamu ya tuona nono ya kati ya filme makiesi vide ya karitaji ya tuaziwa shaleo kiki hajanga uliareze voti haziniwani ola mwanzani wahe kolegi wahe anzali parce que c'est un collègue même kwa tuwa na bwana wajima shai kolegi wahe shimba mina kanzani onese leo bumana misheni utukuza unu nikeza ntosa za Kiislamu kuna ujua leo inu uje uremezi nuvoti zinu wakati kawa uoneza 2019 kiki akabala shawono kana balabo kiki akane nazali ukausede azali leo kiki ajara rewa mwanzo ureme azali no kena ukiri yanjoro doka majuste parce que bano sisi wajadera zaya rijua uduleri za wana wano quel que soit haina mwanjamu ngeni euro na kiki kajaparo imabano yatasoma ezembikani zo yafanya na kiki haka premier ministre wakati ila fakiwa mrada bihajaba tena ngusede mais c'est que ça il est étonné pourquoi hani haina mrurendo nai ngutandani kwa ministre de l'intérieur kiki akabala hani kwa ministre de l'intérieur wadoka hufa shanga njokana un jour kiki ngojokanti banu ya jealous iyo quelque soit chakana ngamu ani encourage kiki parce que tina ujaba na manda ni mreme ni mkontre shanga mjureme ze defozahi shantu mrema kiki ya person shanga mremo ezitwa biabi yakauzifanya wakati yeye yakanena azali leo haja mguna dekabala leo ya haja ani gustafiru ile dhambi kandi lo yafanya parce que yoyo kiri dans la vie il y a pas trop tard comme dunge namu shabo mwana mshike na ukirudia baba kujaona ze voti za bira 2019 parce que ukaurema wandu wadaula haki waremendo rondo alors kuna ujawabu ambe kujaona ze voti za 2019 no bumanzaniwa uzionondo kabati mdatone ze voti za 2019 na kiki hatanga tena kiki hatanga ze voti za 2019 hapo kuna ujua leo ujambe kujaona zila sha leo ndo aziona non 2019 na ba c'est la même chose c'est vrai eza juzi kajaka hadhiri hamanda zinu shanga mjokana
mwana ama mndumsha madami mwana bwana yo droit yao kauja bala uja ujirenge defense shange bijori dokubali eze erreur za wando mahatu nona mahatu wafanyao mile wonti na uja banu ni soutene bwati inu irende na yi niliwa zeze na yarenda leungu fanyondo no ifori ko compare parce que nafikiria ma wakati kiki yaka nena zali hatimbi kufuru zinji ngono leo karna ujwarje banu jambe kiki yemwema parce que yemwanjamu islam ngono manjamu yo jorenda nayi haja hata haswama usoni mwejuni yajabukana abalurenda nayi tide mpaka mrare mro hicho no balata utrai paroli utrai nosi utrai wana nyuhu bala urende nayi ngono chake na ukirile ino kikiafanye nayi rijeba nujambe ridiwaze no kiki ejuru otro ngujokumla iza mimi ngamo msweto mnyezi mgamwetina mu ani yani arenda nayi ntinu yaji hukumlo parce que izo ndizo ranza oke na ukirile winu ridiwaze zila rijebanu ribanguoja kwa msawa katikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguribona alafu nebabina kana generalista mwanamshe bani hangu kwa mhutukuzo na kema juste parce que soit doit chercher des santé ou douleur et que zamizija lazima rizambe ikeze njema zija lazima riziencourager parce que ils ont des horizons zao bon on doit chokomor na minga mombo Mungu on doit chokomor wa réveiller lingo yi on est tous réveillés na réveiller binti hatuketi na wando isotinda si bwa komod mwono wa maore so réveiller tous wano wa réveiller ababa hamdubshem komori na rihimer ke usoni riwanenti hatu wana hatu atisodoula wa mama buna mabahe namna ila parce que sinderi souffre wo wando wa shokomori yabo ngamzi wa bana ikatende mwendo tiezele ji hautirongo shana ridoka maraye na ridoka ani na ridoka majusti lewenu tikele onga msutene kiki kikafanya naye nidiwa zeze na izela leonje ni msufu kaye mwema no na yebidio rudo kubali na kaufanya naye jana leongo fanyondo wono abo na rudo kubaliana parce que yonde namna obinadamu lazima riyeje etabdela abdosani zone je peux pas rentrer dedans minga momniko zentu sasa hayana mwanja muhana error yahe wono tina ujabano parce que mjokana abdala yemru wangana abala hawane bwana hatabu ya shinda haonokana na ikajazia parce que wangu wono shanga mwanzo nimwambia nikabanu soti pia ngaribabu hao balubabufu yake sisienzi parce que nango skurani so babuha enzi ajokaza balabdala wekaja jo shineda sisi azalo monti parce que adjala ngutoteta made namna ritetao ngukozo je namna rikozao eshabaki hindi do shida tanganyeri ambe ukweli ritimize miaje hatu shaila ukati vanu ola heba miambe ile ambe ula ntiona mangira rajeo bwanroma hatu bwanawasha madami na rikema solidaire ka leonumrare ndwanai mimi muja banu haina mrujo habanu yaka prefe hau yaka directeur hau yaka ministeri hau yaka na idaro bonde hajabanu ngwanzo ajaderape ni amjo hima ni muzi seka yewe wofanya yo droit on est le droit ya bimaruzise yebalu le ujangoro mwezi ino yebala bwakabala ufanya hindi boya bonga mzio balu ngamombo Mungu baina mtumshe tukufu ngamombo Mungu surtout ndo shwa maore Mwenyezi Mungu na mmonese ne bwana mundaisho manzao batu Mwenyezi Mungu ya jiari la umese ndo shwa komori rikema solidaire hamada nyiba parce que balu Shamba binanzona bebwa maore zaina mderwa kataka uwane bwana inu kaja kabla pizza parce que tu souviens babi histoire ya zaina mdera elle était doux abonjo mtawani bwandosha maore mtukuzoni parce que nyo ndosha bwana ngamu mbo Mungu ya bwana hanyu inu miwasulishe bahanu mihunde maana batu sisi Mwenyezi Mungu yaritukuze enti hatu batu eshiziwa za hatu zoziraru Mwenyezi Mungu yazitukuze yazinike ani rongoranza wa Mwenyezi Mungu yari kusudiezo shamu mtaone aja bwandosha maore na mwane komba hanyu Mwenyezi Mungu yamnikenizo manzao shakufuru na zidwa zaniambia mono ma ça marche pas pour le combat hapo amumbushoni bahati njema na umuri wenji haina vanu valo problem Mwenyezi Mungu yari kusudia yari nikezitokana yeye sijorify o matom tumeonzi Dieu protégez-nous s'il vous plaît
Assalamu alaikum.